Bueno, entón que? O sábado que tal? Ben, Saiches ao final? sí. Por sitio de sempre, non te vin. Non, eu fun por ao lado, pero non me apetecía sair por aí. Por que? Non, hai días que quería cambiar. Axúdoche. Non, que va, isto un minuto. Vale. Miraches a do pantalón amarelo? Sí? É a nai de Sheila. En serio? Sí. Fua, pois agora que o dis... Son clavadiñas, igual de parvas as dúas. Bueno, non será para tanto. En serio, a tipa é moi mal educada. Porque non me queda outra caturala que se non. Pois non sei, a mí non me pareceu. O mellor é tímida ou algo. Non sei. Deixa de facer iso. O que? Iso de sempre. Ese rollito de mosquita muerta que te traes. Pero por que dis iso? Pensas que son parva ou algo? Non penso que sexas parva. E cando pensabas contarme de Luís, entón? Hola? Non sei de que me falas, Marta. Sí que debo ter pinta de imbécil. A ver, non sei que che contarían, pero eu non fixen nada, Sabes o que vale? pensei cando entraches pola porta? Que viñas falar comigo a darme algunha explicación. Marta, Pero sabes- escoita, mira, non sabía que che contaran nada, vale? Non quero ter problemas Non, contigo. é que se mete na pata, polo menos asume e vai de cara. Mira, a ver, déxame que che explique. Sempre fomos amigas de toda a vida, vale? Non me veñas con contos, xa non temos 9 anos. Tes que espabilar, Ana. Agora xa non quero falar contigo, sinto.